Ketenat Public Health Engineering Nongpo Division kalau pentip bakadaw jong kajing turkong hasor Nongpo keritang namar kajing dan kiriu ba ki betu ya ko ne ki pipe jong ketenat. Ketenat PHE kelatan ya ko na kajaka pelang hanong thamai bada penyat ya ki pipe lingba kawa ran benpoi syaka treatment plan ke badan hayo maulong. Executive Engineer ke PHE Nongpo Division uba kurba ulayat hu bakatanat kelayo pediang shibun kijing ujor halor kijing don jong kibriu ki betu ya ko na ki pipeline jong katanat haswa ba ko kan poi syaka treatment plan hayong maulong bat ban sam shiki pipe ba ka sor Nongpo. Ulang bakani kijing tu ya ko na ki pipe katanat kala pinduna ya kijing poi ko syaka treatment plan bat lam syaka jing duna ko ban sam shiki pipe ba ka than Nongpo. Hendai uang bawat lakata keterat kelahir jurib di katu kat ni ki benta padan kejing syak tu ke bat kala shimru igi sinjam ban pendu ya kate kejing tu hendai ki beriu kidang job hi bat kidang peteng bej bende ya kini kakam. Halor kani uni engineer ula kentu ki beriu bakin sange no ya kini kejing tu na ki pipe ketenat haswa ba ko kan poi syaka treatment plan namar kani ko kamlong setia ka pasingan bendi kat bompat dep pengku ya ka haga treatment plan. Kajing lap jongi kani kajing tu jogi beriu na umin pipeline kalong hi silenter nomor ba kasus jongi kadai nang tai nepo nong tumai sning ka bajangai kumba 4 kilometer hadu ban nepo hang nepo treatment plan nepo yang mulong nong po te kajing tu jongi beriu kala long hi la bro si katu kan nepor dan ke belakam slam ru te kani kajing tu kapan kelalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagini ars ngiru midang wan law gitu ki authorized pipeline ke bagi join hi maki ke bagi tu ya ko now min pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ka baka poi po nongpo ka poi no stang kendiap te ha baka poi tang kendiat ngiru bingin sam su pai ba ya ka sor nongpo boro iyo pan sam stang kendiat ko te ngabu ni ke jingkar pat ba ya gini ki brio ki bajule gani ka kam ken sobha ba ken nom le shu nang ni sakmat bat ka jingle jongki ka khta ki bobun ki liang ka bring kong galong ki penjat yu pipe na ka baki pongcho la ni ki pong tliu bat ka tu ko kita ling baki pipe jeri la ni ki wi wi kinja pipe te ka jing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe tliu haman ni ki jaka te ha baki pe tliu ka don ka leakage te ha baka don ka leakage kamut u pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu bat kala poi no stang khandiat apo treatment plan ka ba kajing pen pei ling ba jong gitu ki pipe ke baret ke baki ki sam thlio maki kamut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka chopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki kep ka long kum ni ba ha ba ngitip ba ka ka si ele persya bat kala air te ka don gani ka bursting jong ki line kamut ka jing bathai jong ki line bat ha ba bathai kamut ka sor nong po kamut ka poi sya ka jing du te ngitip hi ba ki pai ba jong ka sor nong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ka ba ki te bandu de kita yo le leite ka kata bahaya ki hadu kata-kata tienang takadau ngabu ke jingkar pat ya ki pajba ki badan ki bauniu pipeline jongi uya silenter nadu nang tena po nong thmai musding hadu po treatment plan jong nong po bakin num sobha ban pongshot chu gitu namar ba balai ka kata ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya ka sor ya ki longyeng po ka sor nong po re ka kontupru ya ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jingkta kan wara tang ya ka jingjat yo pipe ka wara ru ka jing senjor hakabede bat umin pipeline te plus nang ta ka wara ru ya ka jing sitom hakaliang jong department namar bangin repair gitu kalau ka ba si larangile namar ude pipe bahap an welding rangile welding hakapor badon ne skam igani gora ya kajing ngiru kum nakaliang jong department te ngakarpat ki ba in sobha bagen umle shu igini bat kham tamru itu ki brio ki punan kam da kabale kum tu katu ko gadi ka raw water te ngamtip ki punan kam hakanu ko kom re de punan kam hakababa madi kampat de ko ka babiang namar bang kim pat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu kajing karpat bakin sobha banumle shu namar bakakta ya ka distribution line ya ka ban pun poi sikilong yang haka sor nong po